eye. Esan say enibo tete mu no. The person can change. Nipa ne teme sesa. Just as it is like season. Se say de ya na ye wo bre no sutoye ne owia bre no. At first, skane no abrewetia I used to be afraid of being alone. Na se no usuru se aka ono nko a na se ono nko ate kane no usuru ankonam. But now my fear is the usuru ne se having wrong people as company. Se wono mo a wa fa wo mo abata no ho no na wo mo nye kanfo. Don't give yourself to people. Emfa ho ma ebi mu a. Don't give yourself to anybody. Emfa ho mo bia. Because you won't be able to stand the pain when they start avoiding you. Untimi nyina yawo a ebeba na no se koba se wo mo ye okeke pampa mu firi wo mo nchen ana se empese ebi mu a. A word to the wise is enough. Oh, asema ye kan kire nyansafo no. It's my personal experience. We de wono afem. Enti me ka kire wa ya na waje adi. To ka kire wa na waje adi. Okay. Seeing is believing. Okay. Te say de eya na ye won su tobre. Na ye wo pebre no. E pebre na se fu pebre no. Sa na tie. Okay. E to da bia ya na ye ewie mo krampo timi sesa. Enti sania wo beto say nananom ba yomo so beto ye no. Sania na season ye wo rainy season. Yeah. Ena ye sai ebi wo hwa ye say ya ye akuafo ma na ye say ye dua ye adobre enso na beto am ye dua enema ye wo twabre say de ye wo dua bre na ye wo twabre no go bre na wo twabre no san so na enipa setenem no ya na tie nipa betimi ayi wama nipa betimi asesa aka say nipa asemesi no aye say I never knew. Had I known, it's always at last me masa de ni binto Beyansa for ye boni beyan kanasem. We ni kakra abrewatia ye de ema ewo M瘡BORHO ASEM dwumedie so. Na pa benu adaye tamasem bi to bema so. Enu ankofo bufu ye. Ebi si na nipa tesa na de na aka se nipa tesa. Ya ka nipa asem a ye betime 1,000 years en kan yankopon grant ye da years na. Ye betime de aka ye nwie so da. Enye da kura na ase na enu ana ase afi ana ase se na betime de aka nipa asem. Na nyame nso ma opportunity say yenyi ade bi mfiri wiase a ankansuo abo ennua ne mframa ewom nyina no ombeyi nipa na afirim because yes saifo nokre apamwa kansem na enne sane enrada enkofo sane esi freye no ne enkofo me sorry ye kra na be ma bi se ono onyi ni se obema no I say ofiti ya na o take that decision. Yes. Yes, bibi na ekofre sa ade no. But ono no so hu ni say ne mema sem no kofom enye se ne mema sem se wontimi ne oba ni ehia mu e wo mpamu anase bi. Ne mu ne obo na ta so epie se bema no. Botom. Said the bema kromu aye wo de no. Ene obotom. Ene obotom. No kre. Boto no munye na wo mama yensa ba na koba na afe de bema ne fi sa on said da krampo nye bema bi. Say ba sa edin a ye de ma mema miura wonta anya bi. To da beti jafo. Ujafo oba. Na nra na eyare hosem edema ema no mu bi na be ma bi nso se ye wie ya wo frɛ no se ne dia wo nam no wa hyada record bi OHENEYERE meto ama utie okay na am se asem we me so me nko am ntie na me so me de baba abeto na yaye de se de oba ne de koye no be ma nso de oba bi di ye no okay nje se ni fa ya se awade no if you are not matured enough don't enter. If you can't endure loneliness, sometimes don't venture. Okay. But in Kenya, sana was saying, me pesa minya company, me pesa minya obi ne twetwe nkomo. Yeah. Pesa minya obi ne sere. Pesa me ne obi fa adwen. Ni nyina ka ho bi. Ene botaye ne nti a eya na ema ye ware. Enya awo nko a. Ana se bi a me ko ejapade nko a. Se bi. Na mom sometimes I wo hwe nananom no a ebi abobra na so no
wajapade nyina echi se won ko wote a woni ani je won abrabom enokre enipa ho hia nanso nipa de nso yenwene nam enso ebi ti aware asenso it's like say won ko anete obi ti aware ase nso ete se de won ware ye ete se de won ware ye eye to da bia ka se ware ntem no afefo nyine ekogya yes na wo nyini o che medwendwura nsem bi ho na me say apam sankofo anu mu si so bebrebe na ewuwu enokre alentina wo pressure ya dem ma ofie na wanyini na ye na wale na wo chehwe ona fofo ne ye de so wo hyobo eja ne ye bo tuja se sori na wale kona ko wale na wo nyini na wo ye sei obi aba wo abeka cho sa apam wo nyini ntini ye na wu ana ona fofo na bi nwuye ebi ewu ana wabusuafo ndo mmeka ncha se ye na wu na wu yes ona fofo bi no ma wu nti onso wu bi anya bia aware a ubegya nyina na da bi unyai ana suna usunu wa blabom nema bia ya na ha no ware a se we bia wo yade wo yare ana yare ne kwa na nko yade o ana se bia adwamamo na wo bo no wo ware a aware anya adwaman yaduro nyamisuro ana ye adwaman yaduro nokre awale enye sebi adwamamo aduro enti na jai no ye pe oba ma na ene oba ware a be jai simpa cho ware emra dwamamo enyini wo hwe no ye mfa nkwa ware dabi obi abodwi se nyina ene kura na jabere wati amekura ye wo me na adwuni wo mitinimu dada ma ye mama kokwa asensempo ene na wunyini ye no ebi nkura ni nyina wo ma na adwuni kan na ansa na abefu dwuni no na wonim se wanyina nkasa enokre obi wo hwa wanyina nkasa nanso onya matured enough say wanyini nso wanyini sure obi a woni abojo chere enche na obuafu unya nduru se wura aware yeah unnim bone fefre unya nduru se wura aware yes unnim how I see and your pain se obetimi ate yaw wonne gemene honhom wono unya nduru se wura aware wa wonim said ye see ede niema ehye forma na say ye ka niema na ye kuyani ye egu niema so no wonya sa nipa kro ni bia na say woni sa so ni bia wontimi nwura aware wonya nye krado so be wura aware okay ti wo wuram kura asan nti sa abokọ akọgene no awade empere wo ho nkọ okay nya sa wonya kọ wuramu a wa hwa be pere wo ho se wo pie enso akira sem no eye pie enokre ube pie na oni suban okwa aware akra na wasabe okwa ka obi asama aware na da fom anka akwa ya ka abaye unu ya nkasa kra no ni free ma me yam ma kro no on na be ka akira wo sama na yoya enti empre wo ho enwura awade okay empre wo ho before sa ube wura aware yam no so mpacho nya ni da ho be vigilant okay because nipa dodo na no wo mu di nwanwoma akata wo mu ho nso wo mu ni do mu ye mpataku enokre ontimi hu nipa ni so ne banko si awie ye de it's like that se meni apam nante a sam ne te da akro mu ampo no se be ya me hu ni so ne ban nyina no it's very difficult enokre yes as time goes on ebi wo hokora be 20 years ansa na oni nipa kro na ta wo hu se so ni ban we se sa na nipa no sa de ne woni mu yeah enti ene bebu na wutie me be ma oba ya wutie me pa cho empre wo ho na nwura ware mu awo de da bia me se wunya kwan ya wo ntem na obeka se na me nkobo adwama na me nwa na e ba sa nso enye mpre wade aha ofri 20 se kwana wo a wunya mpre wa wo ba sa bia wo di 25 28 e bi di 30 years no ware krampo na wo wu ani na ye boja na me ka cho se empre wo hu nko wura wale mu sa nyina nsa na hwe hu se be ma na wo ne na etia na oba na wo ne ni besan no so no wanyini I mature na nyame ampata na onyini no okomonopause
And the monopause is when crass a bantam chenkane. Or monopause be ancho. Okay. Sarah Crowe. Messi and pillow, but make us say, so when you're 25 years, no, I am mature that. Obeti me ako, why not? Okay. Or 22, no, I am mature, obeti me a room. But make us say, Sandy and Maya Yabo swinging and patcho, Nyansana will room. Yeah, no correct. Obinso 18, 19, or matured. I am matured. Tiapam, near my air cosono. And the ababo bear may be as some watchlo. What's the one away with Diane? One I will see near ma. One I will call back and son of weddity. We are one I will show him. Yes, a bear no, a yes, moi, and answer bako. Now, so to the beer, our review of when Nipa be do on walk with Shemoa. When your young or best pie. It is said or that pleasing. Upon my summer, maybe can wakano. Our dear be wa, say walk wa. If you be more what, it is say, what that prison pepper or abians a woman can say one any panadoso. Bible can send be or say a bear so book done chancing so send and so on it or bow or news and be sabbatna and our grants or the damp across. Correct. A busan can be. A bee, and what she woman. I will woman worry fee. Now, and rather. They see any answer na ekwa fasa nsem we yaba no. Sister Mary dear no. Sister Mary dear no. Mayemo. Ni nyina ne se wabobra oni ni kunu ma omiensa. Or a very young 37-year-old lady ma menka ne sa. Ma omiensa ono awachi. Ye top papa. Ni kunu ye electricity adwuma na se or ye adwuma wo Electricity Company of Ghana. Wo ma adwuma ku onim. And wakoye illegal connection bi wajeje nkofo sika so be mo meters ni ade ene ho ate eto ate ne yeyi na di eno kra di nkan ka so mo enkotena fi ona na nkofo yeyi ni kuna di onye adwuma e mo suspension che mo hye wo mo ense no mo se mo fo mo adwuma mo bia mo enye 5 years what fie na yire na kwa battery nkura school fees sa ama baako o se afia na no obekwa SHS ena Sadia ne baye no JHS 3 se na baye wa wie JHS wa wie ayi SHS ya wo wura se ayi tertiary ni nyina ono awache na yakoto asase na ye han dan a ewe yen na makoto asase no ono aduane na sika obenya bia na ode aba na be ma ode kodan ne ho wie ya akasa mo be dru finish akakra no mo dru finish na makwa akotenam. Oh, akata ise yenko total so ma mintu akwada ne school fees nwie na mi wie akoto total ise ne ade na ye otu school fees ne wie ye ni gina na be ma ba se me wofa ena oyale ena oyese nti ne besia nya sa manim agu ase me na me ye wofa ase kan na se wofa ase odi kan enti wa amoa me na obayi asa akwa yiska na odi ama ne se fa kwa ne fa kwhwe wofa na okoya se wo de akowale oba foforo de na kwotena dan a oba no meka so oba no kora na asie de na kwa akwotenam biti oba no ko potam ho baabi ekwochi aye na sister wo da wa wie de ama han na wo da wo metena mu ose me mfa ma han se obitim mekwa akohwe me koya me boago a oba bi na apie abai oba apie ba ya pacho o ya da wase na so ne ho o ya da wase no ono wo be kompo o se mini fie wura mi kunu ena ne dan yenti efie na ya media okobi sa be ma na be ma ne sin a onde ne ma bi a wo ye nti onde wo hu se ono onye be ma bi mu nti ompe oba ne be hwe no ai so oba na agina ni monyam ofie age ne ma nyina asem nyina aboso ena bi mu nso na adwuma na wo ye no ne se wote aduane ho saa ton wi ano asa akodwom ansa na oba na dwo aba no no asa so ya mache no ai wase woni tamma no wan kwo so amoso mu nidi ubeden kwakonye sika wa hin ono wafa ho akwa wale yentie sister Mary asem ne bi ma ya ba ne de be ma bi nso e de aba bebo ye ne ye de ato aso mawari some years bi me na mekunu won kola 3 na asebese 5 years mu ne mekunu adwuma ase nti jamia na mekoba dan ka bibia na me sha se ne dan ka si ku me na me ye ma adwense ada na me ntasa se na me nsidan adwuma no so a me ye na nye adwuma ketwa menua wa chi fitia na pakwati enyimbre na ama se wa chi ne ye topa nti me na mekuni ho na me ka kire no o
Ada me ti fie ya wo ye adwuma de. Ada nti na me nkonko pass asene bi ma ye nto. Na ye nsidan ya de ye nyina na yete. Ye nkola nyina so bomo ye 3. Papa ti fie me diske ba ye o obefa me sa ada na ye kota asase de me ne ko yekutu aka. Na me man niska no si den no twa picture ne ade chim no si den no twa picture ne ade chim me. Nti e dan na me ne ko hokɔhwɛ ya area mu hofo tetetete o mi chiechie o mu. Edan yesie wie me kunu si aka finishing na me say bugo finishing e de ontwen kakra na me pese me ye me tua nkola na school fees wie ba ko tertiary nti me tua fees ni wie na ma ye nti wie na e fam house ni ade nyina mpo de yato aka nkonwa ni ade a de be ko mu keke me kan me kun si wate nti me o ha no ba se o ne wo fa bi e yare serious no mu hia bose e de aye ne duro no no a woni bi no ono so kra na ye wo fa se o mo no na ni daron so nti osre me membo ano na me ma papa iska me de ma adwe mu fa e da no me gira wa che ho na madam bi ba o se enya ho na wo dan wo ha no o se o se na ade na wonti mu na ade ama han me ka se wo ba be si no wo ba wo se wo ba betina mu nti na wo be si dan no o se I say, na ade ama ha, o se me fa ma ha, o se wo dan no bitim. Me se wo ye sure, se wo dan no bitim. Me ton ade wie ye nyimbre me ko ya, madam bitim. Me bisa na wo ne ho, no so bisa me se me ne hwan. Na me se efie ni rua wai, o se ni rua ne me a. How? O se me kun na efie ni ye na de. Me hwe me kun bisa na. O se nanse aware mi Nansa warrior no na ni nye ho nansa warrior no na ni enje ho asem we se pa no a yese nka ye wo a enka wo be ye dai ye wo a enka wo be ye dai ma ye nkoda apamo meyi we se ma yesese endra brother na wono so ede na asem ba ye wona wo yerete ebi hu na amane o wona wo yerete na se wutu kwan na se bia oba ne tu kwan kwaye adwuma wo baabi ana se bia okoye bibia eye different eye ne kwan so a but eto da bia be ma ne wo ba tifie oba ne sorry oh me my late me kwa adwuma ba se se ma no am chef regime ma ye nkwan chef regime enti boa me na eye fa we say microwave no heat bi nedi se apomden won nsem oba ma na fam set sen oba no on cheke na be ma we say ono ano no so akobi adwuma e de ama oba no e na say wonyankopon ti na adom na homobro wato nhira nso agu adwuma yi so na dru weekends a woba na ye na adwuma ono ankasa ne de ya wafa nkwada oso o start ye no na okwa adwuma 3 days e wo week ni mu no de 2 days nso atena fie e de ahwe ni kunu e de ayeye ye wo niema weekends nso o de no na nkura ya na wo ho afa de aye kakra adwuma ni mu bie no oba no so bre no wo se enso no enti 2 weekends crampo na ababa wa sorry a na wo kwa adwuma mu o sorry a o te party ase osolia na yakuo ne yakwa yie bi wa hase nom ena yakwa akwasira wei ena yakwa ye wei ena yakwa ye wei sentin fie na wote wo na wone na yire na nkasa te ho no enigye ye de enigye se be ma benya no nya de a wonya bi ontimi enya brema no se bi one ne be hia wonam onya brema no se obe no aduane de ama no ose na ne niema krampo de bobo wo no ane sini niema na washing machine isi wonte no we de adomina esi mame na ni hu asem okwa no asase se ono so ne de aka ho ane wo si anu opesa me de mama me eti na me kasa no me sini pa bi wo ho a wo muti aware ase enso eche se de omo nko anatie ebre bia ne ho sorry say bia obetimi ne oba na di nhyiemu no oba ne si na sei ena sei de bia ma ye ne ya bre na msisi ya me ya na memfi ya me ya ena me ho na nyina ya me ya we bese
oh Jamie na me honam nyina ya me ya enso me ho na me honam nyina ya me ya da bia wo de adasa abaifo do akwa akoto park so abobora na adwo no wo do ba sori bia honam ya oya wo kunu ni won so wo timi tena fon so a wo timi di nkomo sera ne kunu ba na wamuna bema bi so wo asa wo tifia na wamuna onne na yere nkasampo na o madi nkomo asere. Communication is one key yeah wa wade mu se wa hunu sa de we say oba yira e wa aware na se oba prese bia obefra wade asentem apam wada Roma beyi ayi sister no brother na yima ye na yenkwa yanim sesie na mema bi nso so bre wa aware ase ememme binom ebre apart from sen nam kurampo no aduane kurampo a wode bebo wano so twede kurampo no eno je se wan kasa no okọ kitchen anaso okọ mukase ana ejade no okoye wade woni emaje se wo mu ana esie na ware na asabi ya be ware ye no na be ma no obeboa wo ba no wo saade yo ni mu a eye ne kwan so a edru brebi na okwa be ma bi ono na yire we sina we hata ebi wa kra be ma bo muti compound house o sini wadem no oba na be hata wa bonte ne kwan so a usi pieto kurampo a ne kwan so because wa na owro enti enya bone sa wone wo yire ebesi niam abo na se obesi wo yire niam wa abre bi a wo ye too busy ya enya da ne da ana se bi a oyare wonti menye anase mu nyina mu ofie wu si ama na bia no no so ya de foforo eye ne kwan so a anase bia wo prade aboa wo yire eye ne kwan so a eni ma adwuma bi ene ye wo emema adwuma bi ba so oba ne de adwuma yi ne ho ano ana da bia no won ko ana ye we me kwa adwuma aba no eye ana eto da bia ha adwen kakra awade bi wo ho a wo kọ a wo feel lonely as if say won kwampo na wotie eti na meka se wonye krado ana se wonye ready se niema bi wo ho a wobetimi aye as a matured person ba cho me nkwanko wura walem ena mpere wo so obewuram enga se me yanko na me nkwa na me koda wo wale wie wo nkwa beto aso ada sa dodo na aware nso mo nkwa ne da eti campaign na ye na ye say wunye ni gie nkosi ena sa wo ware anya ya wo na wo be ye free wa pa wada Roma yi brother no e voice ne ma me sesi ana ye hwe na yenko ya nim ya bo sister Mary de na bi ma ye hwe sane a wo kire se o record ye bra na one na yire pre so enti wunye aduan ma me ni oba na oyi na no ma enti emra sesi amada Roma bread down for your mamma with dogs. Oh, if I told me now, what your time on it's slow me now. But me, you only knew. Oh, for my getting this. Too fast to check time. Ah, Milos to walk, and so she oh, Mr. Maman from the wife. Mr. Why do you care from so far? Why you went to me? I Baba, I better said me why, Mr. Baby, why sorry? Yes, I will get my tea up on Debbie, my name Tom. My name check, wait, dear, intimate Kasaka Sakurame, and I may by not the son, be cold or four be free a class of by. Now, only you two with the back by no one that. I can't go Obama up for who and cat. Nobody, what do you say? Now, Mr. What if Mammy has I can't now for him. I count. Simon, hey, no, I am. I'm for me. Now, one I said, made no pet. There be me now, Mr. Fatcher. I don't be you. When baby my husband, the wife. Why can't judge James and Mubia with ya? Baby, the wife. I know what's that. Madam, who you know what I say? When you're holding me, dim for more.
si akonnwam adai madam adia Miso mino bread da wo ye mambo mi don so eso tro na esusu wo mu no wa kofa maid without the knowledge of the husband na no kura opesa wo kire be ma ne sen enne ma ne bebre won ma ware maid fo age yen soso na asa yen fo aso se saade ni nsi but obetimi kofa ne ho bo ani ana se bi a house help ana se de ka ne se housemaid no na ne kunu boxer na mo ase ekora no wo de ama ne se wonsi oni ne kunu ada best spread so ana se be sheet so na se bi so se bi ekumpanyi manimu a wo mu nam nsuo hu omu hu nsuo agusuo ya akekam no wayi e de ama maid ana house help se wonsi no wayi ni pants no de ama house help se wonsi ma no ne brazier house help ene nsima no na wo ye oba ben wan kasa no ya krado se obe ware de enti se maid no osi ukunu boxer na osi blanket ni wi a ana osi bed spread ni wi a ayon so na kwato me mpa ne mame na wanya access to your bedroom kopra me dem mame ko siesie me dem mame oba ware for wuntimi nle wu bed wuntimi siesie wo dem wuntimi nsi wu pants empo ena nkan pese wakosi ukunu boxer na osisi ukunu andi sandi se we ka krobe kwa kwa ukunu andi osisi ukunu andi sandi se no ofri baako na okomienu Rome was not built by ebia de pen ye de kakran na toda bia yesi edan se ho paya e na ya na entefre ene nkakape ne ntatia omunya kwan wuramu toda bia kwantoa ne pe e na ya ahoma ekoso ne kon wa wari agu umedi aje wo kunu enyu obi ne kumontwi wankasa na ope wa wie wo wankasa na ope wa wori jaye ana wudi uti akwade akyerema wakwadwododo nti ana ne akwada bobo nse wabeje wo kunu di aboso esa wakwadworo ene wani hanti na akra no maye akra no mesi next week mesi or the next week procrastination is a thief of time afia be hu ebedro no an o mami nkope obi no mesi mami nkopa akola ye asem kola ide omonye epa cho be ma no omo okura po na kasa ebetimi ama na boa wo wonu mu kasa ebetimi ama be ma no onye boafo onye de yofo okura po na obetimi ama na boa wada wonye oba ana wonim ha wa wo atisite wonim se ne omudro sitie wonim se ne woba usu esiti ana nyame obo in a special way ya na ya anti akosia besie ye nim nipa ko a ye yentia you are more than a diamond why na empesi ka dai na say yi diamond to say beja o se me na mom de obeyo ohuntia dabia wukunu na medi na enua enenu aduane no aye menu no de ama no ene ye fufuo na ye nkatekwan ye fufuo na ewrewre nkwan ene ne ye di nkwan se aduane saa na ye di banku saa won sesem kakra ene ye jollof ene ye fried rice nipa ni na ya na wasa etia no wei medi no no akofo na ba no oba ofa adwuma ba no ne kunu eti wo mu akonnwam na wadwa adenti na wone ne kunu ti akonnwa ba akoso ya wasa agege adam na ne asombo pa ote ma medi no susa freda wa brada no obo na som ene no no so de mema no ese onu ni nsable mu be ma ne se be ma ne na ama kwan ama medi no enya sa tumi no ebo no na som na nka wankofa no ama ka we nyina be babrebra ma amane ma
Oba eto da bi aya na apam enema dodo na wo ho a enye enso ya packaging very well. It's very attractive. Now so emu no niema asenko a. Oba bi wo ho a wo ni say yampa chonti na ya yesi enhwe physical figures no na wo de akwa aware mu. Study the person well. Know the person very well. Nessa ya krado say, my ya ready say, me na aka ni nyina no, metimi no sa ba no, atena under one roof. SOMPA FM. Why ya krado sa de? Na nipa na wo kwafa no, what study ni ye say, ubetimi na nante wo sa kwan no so. Na mpo se wontimi a wo no obetimi aboa wo amotimi ayo ana. Because a member do na no, womu kwa bontin because omo yire nom deny wonom from a certain things bi a wasen komo yire nom edema won maybe your sex ebi ya aduane no a ebi ya say bi krampa all care for bema no ebi ya say oni ahofama bi ya say obehwe bema no a well being obi ho onye supportive bema no ho kire na no an say ohwese ne ho kire no bema ba no aye din a ofradwuma ba kakra bia no gwa wonim se bi adwe mu do se ma menko business edi asem na asi one day ne dia ne say one first can to ho ene ye beto we no ene nkura ne school fees no ene asase na ka so beto ama me no but bema na bia na on enkanta problem bia onya obi kura ne na che wa wo ye yire no kura mpo no you are not there for him. And unti made to me as a boss, as an answer why you do a day. Said obesi to no crowdy be sana crampo no. On Kakrabon so Nancy Jumemo near man shut down quay a coton near maybe. And I say, Cophobia hijacking in na Sikana quacam ye pese I'm sure I audit for a baum by audit any adding to me who quite am in for so. Scanner one so be a 3 months time or more ba. Made the beat me man a boss I didn't so any idea or not didn't say scanner or no. Fakoma we say anasa fako to hasenum. Then do that time no one ya we say the ashim. I dream ni baku 14. Udi the only man is a mamiska. And I'm kolani sikano. And I'm mamiska. And I'm mamiska. When you're ready, you are not serious. Obiju kuna menkasa. Na saje na mu di nkwofo krumachi. Yankasa nkwofo ni nkwofo kurechi enye. Ye kasetia na so leto da bia awafo ma no na makwa mo kunum kwa monten so obi ado asa akoba attack na no me na wunye sei na odo no e de na wo ya abo amasa do na timi atena ho wa said yi mebusem kan ye no se bema ne kwan da baba awa ho wo no ompe wank won ko fa wet na ne fio e ma do so Emma do so sebi nyi wa ho ofem ko antia eto da bi anya sex de nko antia enka ka sebi atopabu ni sex mu dia experience ngofo wo dia ene esa sebi nka best brafo anansa ashawfo no wo mu nyina wale tete wo ma wale fie. Marriage is not all about sex, but how we see kura fie no wo si kura wo ma wo si kura wo kunu wo ma na hia asem ye wo hia asem wo ma ne dadwen eye wo dadwen. Now so na ye nyina ye tete wo me adwune madwuma ho me kunu so odwune na adwuma ho oba fia me nim de akoso wo na adwuma mo no so nim de akoso wo madwuma etira na me ka say singleness no enye wo worry a anase loneliness wo worry a na afiri ho utimi worry still you feel lonely e wo marital home wo no na still anase why ankona mo fie ho because you hear television kura mpo na wo bi akita ne phone. Yabu esi ama me te baby baba na me kitam phone na me bo game. Eni ama bi wo ho a enka me ye woni ukunu uti da no so na nka mu nyina mo hwe movie na mo ye mo discuss sometimes the crown woni ho no baby na so wo baby a o me hwe TV wa ha se no mo e bia o channel ba me hwe SOMPA TV anasa me hwe Tara 1 TV ene ma me so me fanto fato o ne hwe na yin ta de esi ko no e fe pa na nka mu nyina no mo hwe na mo sere na mo fa mu aba enso ne de obekọ no weti a mo te da kro mo kra no we ya fa ne phone e na we ya fa ne phone apam ene ya bekọ ahoma no so ntem
dear bemen one no so sorry I was saying you no ababa wano sabi enana no hu no enti wono onka se wakofa no ene o ma ne kwan na emom onyu obi ni nkomo enti ababa wa ne brain nsuo okọ no say o metena se na o mu hwe TV ni bi ene o mu sire ene o mu din o mu TV na o mu hwe no ene na bibi o mayi ayi acting bi course na sire ene o mu sire ene na yire ni be pie so ene o bo made na so msa de ntina wanya ho ni kunu ti akonwa kroma o sa ne ne se na made ni so abo ni bi e se oba na blame be ma ne se one na jeje so ama made ono akofa na ba di day now Sompa FM ama na basa yenko na yenko afrefo no sisi ma me da se ma me mo made for abaso oh house help for abaso house help for omo ya ade papa esan se help no ankasa ye mmoa enti mmoa anka awafo na ese omo de boabo omo ho omo ntimi no on na ebe so na made no ba be som na ye namba ma tachere maso na ekọ na koma ho ye namba ma tachere maso na ekọ na koma ho enti na be ma no wo nnome ya no wabusa se empra he na onya adaje pa wo ukunu aduane ho itimi nya adaje yi ubo wirim siesie ne ye ana wudi ja made say ye made dia they are made up of numerous things it's made up of numerous things because adibi kura na nka na adwen ni so nanso wo adwen bekoso ebi ne sere ya na wo mo sere a wo se sesi obese wonderful enti obetimi aye bibia kwan afa so to kunu mpa kura na obetimi ato asesa no ama eno nso akofa asem fofora ba enti maame ne nyanto boase ne mo nso waka se ne kunu na ama na kwan ne de ono ana obese okokọ frɛ na aba konto anepe se utie ya wose ne yonku bi eko omo akura ase kofa made for na ofa mienu na ono nso wafa baako na oba na ne kunu na danti wa mfa na nchia orientation bi anko so na no kura wo right say wo kofa obi ho ho abefi kuna mane wo mo kuna mane sesenti ba ba no oye oba be ma na asesen wonderful nti no no ye question e se ebusa ebio be ma no busa se ba ma wa wo pa na me pentema ye late won se asimilo na si won so share ye obetimi aye ade achi ye na obechere se made abanti o hwe akiri ma no ade achi ye na osase so be ma no kra betena dining table ho so onkoye bibi ona no nko so ene so ma ye late sa ade achi na ma made abanu nti wo nti aware be na wo ware eye wodo ene nti ase nti se ekoba se odo no ohwe na enimu a hyase na ye homework ye okay ena nti ase no nso nye adwuma eno kire se nkyerɛkyerɛ no nkɔ se de ye se ekɔ no okay nti se nkyerɛkyerɛ no kɔ yi a nti ase ye adwuma nti se odo no ni ho a na wahwe homework na nti ase no ni ho nso a nkyerɛkyerɛ no na wahwe ne ye nti we de ma wo mlemu be ma no na ma be ma no nso mlemu oba no esan se awade no enya baako na ware. If you don't go to heaven, don't blame Jesus. If you don't succeed in your marriage, don't blame the other partner, either the wife or the husband. And I say, no. Esan so bia wo partner so play. Okay. Said the ya odi made ba ye say be ma no anka say nya bere na ono nso aye aduane. Na ye ntwerem wo ba anim say ne dia ne sabiri bia so ye waduane. Sure. Wo nso na ye so oboa wo ho bi etoda kura emo a ye no a emini wo nso wano abi asi wo oba o medi hwese de ete next time no no abetena nse wo da bi be ma mi gya no ameba no wano poison adi nti e wo se minya bere ede ma no nti we na ya afanu no nyina na ye se o mo karikari o mo ho ana sa wo ya no atwe no wanda ede na ben ho sa wa ben ahunu se de etwitwa je ne me koye mi ma me wo ye wi ametua wo kan nwumere okay me sa na ya na me de me ye wo mako amudi mi abetwi pa ai enti ye we se ma wo de nwumere metua wo ka uni kapra wo di tua ne kan enti ba ba bia na me nsaba kon ye me ya no na wo se me ya meto de ye di twi na me ameto blender se o mo nyine ye nya me hawo enti sa abiri bia me na e be frɛ me amakwa kwatwi mako me hwa na obi amade anu matwi na obi e ba e wo se me twetwe me ho kakra na me twe ntanko enti abusua
awade enye kro na ware okay eya fanu no benkum udware nifa no edware benkum okay enema bi wo ho amonte mo ho ase no enye ade ache aye kwa adwuma ena ye bedi sa nkomo no ye die no wodem mansade ache eya ntokwa bi kura ye ko okete no so ansade ache ade enche ne yesiesie awie obi ekwa adwuma no ode enije na ekọ na memfa fie hawo enko adwuma mu we dey another topic na mfa adwuma mu hawo so mafie wona we yene nso ana ukunu tie mfa abufu nkoda dabi yes obepelepele obi anu wo owu nokre obepelepele so obu afu wo de woto ama no wo de wachi ama no be hu ade be che no wawu da ho nokre ena sabi obema bia nso bewu a na ne bema asore gina okay ente bia wadwene be se pe na wo pe ba bia ba nti woni be ba ho so no adu kodwo no wokọ nti ye moaboa ye ho na aware no enye baako na ne dia okay nya hobrasie ne nyanti ase fanyamesoro etenase ewo wawade ase 90 minutes maw ema ne bi ni ahobrasie okasa anyhow e de kire ni kunu obu akwa ni kunu kura adwuma sa ase ya na ase ni kunu adwuma kofom a na oba ebo akwahuma just for 1 month wo de be ha fe de wo onfi wo kọ baabi kro nkra be ma no obi abete se de on na e be ma ofie ho a wo ye wo bo akwahuma akwahuma se ni ye ya jiska o me ma ho anu ane se famsika mame na fasika we se mame but oba bo akwahuma na so otimi gina no be bosome miensa kora no a oba wan kasa na ne wo suro nyame pa no ye good no onim be ma no se bia be ma no so ye enti na abasa be ma bia wo ye bia unya sika na ma yiri bidi a me so hwe me ya ho kire wa me so me hwew mo amon hwe ma na ye tira mo yale aya na ma ni bi ho mo gya mo be nde de nya nya no na ye ka enti wo ye oba good na wo ye be ma good a eboa wan kasa wa ware na so relationship no ma ye nkwa homa no so aware ne mun sensem na ye kan betime de wadwen chiraba 0260 196064 0260 196064 and 0260 196065 0260 196065 what the made betene fie na ade enche ana se ni dabi na obehu se bia woni wukunu ehhehye ho a wona waya na se no be ma no na aya na se be ma no so ya na mo mfa bronya ho enwe kraka sesa ai 0260 196064 and 0260 196065 okropon de dom ye ne a efiada ebe na wotwe sompa obi bus ye dru mu ewo eye domidwo ma me fa we say emra sese me ba cho good afternoon din baby akasa free SOMPA FM. Good afternoon. Oh, too bad. Good afternoon. Good afternoon, me pa cho din baby akasa free Do you tama? Do the do pa cho pomo ye de Bibia basa moto winye. Bibia be fine why? You na miri South Africa you 39 years now eh. Wo ba no. Na so no there. Do they do so no there ya oba o so last born 39. Na bi o sana na mi take the kasa no who be me for wa yes we dey everybody sa. Ai, e chire be kasa. And that's seven and Casano. Say, assembly of Sempa, I just a papa yen you could out. Would you must say, obey a yiduma and Motsica, what I call pop up. And say you did took the delivery one after Santa, but on your papa, young Pamano, or Banin Pamano. Mother Pessia will be Zumra. Mate, yada se pass so, oba so. Also betting me about 0260 196064 and 0260 196065 0260 196064. Me pa cho good afternoon di baby akasa free. Yeah, afternoon. What is it? Onyanko ponti me ho ya na nso e. Yeah, that am not. Obema no bo de nyame sen kan ko wan ya de because you wouldn't so ye juma. And also
chatting man keke because also okwa adwuma to wa ele nti also ntumi chatting ni keke man o tama na anga we she is you Unim obano no aduane ma ne kora bibia obane se okwa adwa but oni made ni bibia ayo but obane no one ne te wo di nkomo sere keke jo se omo di nkomo keke ana be man wa bibi o di made na bibi aha one ne nya hwe na ne yire no boafu se adenti na made ni kunu ti akonwa mo sere e na obobo made ni ani so e na made ni so bo madam na ni so bi it's the best thing woman no man ya but ye kuma be man na wan ya di ukun no de no ni mediti ho no ni bonkomo okay pacho yo yanso ya da se papa my yamfa we say me pacho good afternoon din baby akasa free good afternoon man dear pacho din baby akasa free because fi down so mine. Okay, pacho mayentie wa. Ma so ma mo kan de. Anka mo san esi su bi ma. Say na what you said that ben anka da bo apa because man wonu ma mi wo mo nya bibi kakra e bia menfa ne se wo ne nya me kaza sei menfa me nya fantom. Me truck driver. Yes ka bia yi ka wura sei se they can some the program because of Palace school fees. Okay. But to me, Majuma Bam Cafre, set you Cafra, set the Cafra, may come Mukra, Mammy. Or to channel company. Yes. Inti may penny be. Me Farano Crapo, me dear, as some man shut that and country, but yes, I grew in a make a train. Now, Obana, some man one say, why die your na me. The biba bin sama ni buane nti mama no won ni pa okay mi no mi ya bi se bi o kafra nyese bi o ba bi hu be bo no so a wo be hia na wo ni ska o be pe o ba bi wo a o ti mi hia be ma na oni bi o ti mi bua be ma no so anya bia no so na ya nyankopon odi na asem mo ba bia o kutia o nti wo ba no hwe ni ye okay Bema no bibi woni sema obeboa na bema no so bibi woni sema obeboa o ife na ye papa kan yi mitimi no aduane okukuru mo obeba na aduane wo ho nya me no aduane mama e mo de minimum no apa me ndada okay yo ni wachi ti obeba na maye sai ye nyina na maye de 20 ya be shada for why mama ya da se pa we so another topic obi wo ho a wonu aduane said de be ma bi wo ho be ya send ya boa na yire na ni nso ade e ma ni bi wo ho ani pa ya appreciate ni e ma bi nso me pa cho good afternoon din baby akasa frame me do yeah afternoon if Mr. Black Mr. Zafia Amasama me do from pa cho ye tie wa topic here always be a nice topic but only say my work for 20 years wow many manage you sometimes me yire no me church na eduane nua na ade no na me na me ye so obeya na me si o jai o de ma me nyina me fam wa na ade but ya ko ni ma abedi sometimes message ma bana eduane eni ho me ba me frefie eduane wo ho e si de na me sika e de so na me ni fia no da di kan so me fie no ma ja chop no fie na be se de kakra atoduane e dia kofie ansa ana me kofie me to me tri kofie e ko fie 7 me tri ko jila kitchen ni enu e duane ansa ade achi ansa ade achi wow se me kape no we twa me kana me buofu de me bia na de but ade no me ye me kisho se me ye de bia wo fie me pra dem e bi enra me ko du fie ya nua kola ne nu omo e wo kitchen ho rubber black na obodi ye de e wo ho na ya ase so me yes o shase no anu ama ni nti no wo de ayese we wadwuma no nti da bia o se ona wo ye mommy me ko kitchen wa e kitchen wa na me do alai what they come to you me sorry I be din komo why
wo ma se ya da se eni pa ye brepa obre kafra se no ate ye brepa ya fine ye be di nkomo ma me fa last caller na ye sorry nkonwa so na for God and country meto us me pacho good afternoon din baby afrefre me dofo. Good afternoon, sister. Me pacho me did the Idris. Me free north. Ba me tia Accra. Okay, me pacho my entie wa. Timo asem no mani age. Ma me dey me ja me dofo a we ya na mo so mo dem asem beto so. Oh, what day? Auntie enka wa we who broke me heart more no. Tobo asiansa. Wo dey jame. But yeah, obi o ka se be ma no wanya de o mo boa. Ofa me dey abade aye. What's why day? Ofa mate aba fie mu de wa ya ade. Ada no wa ya ade. Ni na ya mboa. Obebu wo mo no anu anuane amomu. Me yele ta me ko me misi bibi ene na akire no so me sa misi bibi se nye se me di na ba se me ne be dam pa no so me wo no ho ma wa hu ana so bebu. Bra. Na wo yira ja wa wie ya na okika nsem we sense. Oh. Aya asemu. Me se aware enye nanko amu asem na emom adeyo mu nsem no so no. Hello. Kame fa about wa fidie na wa ben ho ne de amu ayen yi ho. So ho ne yankasa me dofo. Mr. President, then a best answer now. Oba ni be mo muntem betiti. And I do so. Pass umami kakra because Mr. Miniger pese be am hu ge na minya ge na me hu the way I then. The pese me hu say then e see answer na oba ni be ma. What I just oba counseling ya pam fa ne number de mame. Me ma ye try wo number ne ye be fro why? That's from now on airplane. Ya be fro na de ne de me kasa ba akopa ye nyina de ba akoso say me hwe na me de mpa cho ebre na so mo friend mo mfa nche yen ntimi mfa obi abiem mame na apam dada se me nua be ma Jeremiah Simpson so me na se mame akosu agboaboaje akosu insurance ye da se afa Augustine systematic price school fees Mr. Dave wonu nyina afam de ka ho na MWHO asem dwumedie e ba wa kwan mu me di do OHENEYERE mame akua yebowa esia mabronya mame nche owo ahene champon wota kwasompa panyi pa ye chia femi ankasa me dofo ba ko pe Mr. Ninso yeda wase me chia opa mafio papa ye na Mr. Lucas na afenso Mr. Divine munyina ye chia mo onyankopon ka mo ho na onkra mo emfa emayen yeda tiefo nyina se me ma me so fire so wo UK me dofo I love you so much yakra munyina Midimafo, Pokwase Mayera Accra. Midimafo, Pokwase Mayera Accra. Midimafo heba clinic aba Accra. Ani won't ye. Passengers egumi kai mu. E ho na dodo na ekro. Ene sa Accra ne botem ye demo. Ani ye demo ampa. Be se de e du twam Atlantic International University.